babukeli nansi inkanankana ye labafowethu laba ngathi sebenza mawana sebenza ngendlela nami engasayazi ngila emadadeni e7 ngisemadadeni e7 la emadadeni njengoba ngila emadadeni e7 ukhona la engize khona noma khona la engithe angibe khona namhlanje nangifika isizathu ukuthi ngibe la engikhona njengoba ngikhona bathole umuntu noma bathole umthakathi lo mthakathi abamtholile uthunyelwe omunye umuntu omakhelwane wabo. I won't mention the name and ngengisho even the section kodwa ngisemadadeni hey babukeli amandla omgodi the way anenkinga ngakhona kulukutu umthakathi mabembamba usethi hey mina ngubani wakadlamini ngengilisho igama kodwa naye ngoba uyangibukela uyawazi ama-videos hey manje kumane yimi wakadlamini kanti usebanjwe yibutho lama omakhelwane bami mina ngiseMountain bona basemadadeni e7 lo muntu abamtholela eJardini ubuya eNyonini indawo nje eyodwa njengoba lamagama ngithi iMountain ngisemadadeni e7 ngiseNyonini ama-section nje into eyodwa into eyodwa so ngeke nguveze lo kodwa yena ngeke nguhesitate ngeke ngisabe futhi ukusho ukuthi uthema seyiduma ngamandla omgodi abafowethu lapha wathi uSiphamandla wakadlamini eNyonini hey boy be careful yeba futhi into engiyiphethe azitete ziyabhoxa hayi into yokudlala ziyabhoxana ngeke ngitshele nje manje noma ukuthi umuntu utshontsha imoto angayitshontsha imoto yote sengenile phakathi zimqimze that's why nalo ezibize ngoSiphamandla wadlamini eNyonini uNkulunkulu akubusise mfana wami ngoba ngitholanga mina bengizokukeha nje ngiphinde ngiyokufaka emgodini wami lapha phinde ungenzele lokade uzokwenza kulomuzi ebusuku phinde nami ungenzele uzongena nje ekhonkwaleni zami uNkulunkulu anibusise bafowethu niphile ulesihlanu namhlanje ebusuku umhla ka5 mangalenzi iphutha no umhla ka6 yes umhla ka6 ekusasa yes namhlanje umhla ka6 ulesihlanu umhla ka6 kuDisemba ngikhona ngila emadadeni e7 hayi phela noma ubani ofisa ukungena kulomuzi lo hayi welcome ngizombona ekseni kusasa ifamily ngithe ingalala ilale nje noma ngabe izwane laphandle gugugugugu kwama ungena emnomzini onguhambile noma umzini engibethele ku ushaya izilwana ngeke ngitshela mama ngeke nje angifunda ukudlala ngani so ngiyabonga nje nakumphakathi wala emadadeni e7 sekukuningi engikwenzile la emadadeni e7 ngiyacabanga nje kunenye family la e7 kwatholakala khona umzimba wesifazane ugqitshiwe eJardini lokho esenguthola namhlanje la kulomuzi futhi engikuwo ukuthi kutholakale umuntu ezungenza umuzi wonke eshaya ngamatshe ethi uyavika ulwa nabantu kanti cha ushaywa amatshe ngamantu omgodi ushaya amandla omgodi lo mndeni lo engikuwo la e7 uthenge nje amandla omgodi wawafaza la phakathi ukuthi noma ngabe ubani ongenayo without their permission bhadla ngaduma manje lenza into eliyithandayo angavuka manje uma ngwenya lapha emathuneni ngikhiphe wonke amakhosikazi ami ekamereni ngikhiphe yes nami ngeke ngiphikisane nalokho ukuthi umprofeti uhlonishwa ezizweni umprofeti uduma le no mina ke ngithi
mina angithi ngiphazamisa eyoprofeta noma ngiphazamisa eyokuduma, kodwa ngifuna ukuthi uqale wenze into yamehlo endlini noma ekhaya la ozalwa khona. I mean la udabuka khona noma yes, it's fine. La uzalwa khona. Uqala waziwe uthenjwe ukuthi uyayiprotector. If ever kufika omunye umuntu obuya wherever naye afike azi ukuthi uza kubani. Hey la e7 emadadeni ayide bengizoyikhipha ngisho i-address but ngokuhlonipha ikhaya leli engikulo njengoba ningibona nje ukuthi ngikwelinye ikhaya niyazi abangilandelayo bayazi osuku ngihlala kubo ekhaya kodwa-ke la njengoba ngikhona I'll respect lo muzi neplaza isithunzi sala ekhaya ekutheni kodwa nje okungijabulisayo into-ke abantu babukele hey man uyazi sebeyona ekugcineni lento bathenga i-pitbull nami njengoba ngihleli lana sekufuna ngimemeze ukuthi abangikhiphe isho ngekhanda elingaka hayi ngithi mina nilithengelani i-pitbull phela manje ngithenga amandla omgodi but hayi manje bese khona masilele usikwazi ukuza uthi oba ngithi mina kanjalo phela nanga umuntu nimbambile and uyazi babukeli into eshoyo lo muntu abambambile uthe ungibani uthe Siphamandla uthe uSiphamandla wakadlamini uthe uSiphamandla wakadlamini wathi ubuya enyonini and lento uyazi Siphamandla wherever la ukhona my boy hayi mngani wami manje usukuyenza lento ungakithi uzobanjwa vele ngoba uzoganga la kune hayi man hayi uyazi mfowethu uyazi uyangiphoqa Siphamandla kanje babukele ethithibele ngale ezaleni lapha eliphunqazi ngakulomuzi engikujalidi lilodwa mina igate lilodwa awuphumi noma ikuphi ungenile egatini wenza konke akade kwenza nokade kuthunyiwe wakufaza mase kumele aphume athaphume kusedopitini lana uyayigquzula uyayishaya Siphamandla hayi my boy no angiyifuni lento yenzile angiyifuni nami ayikho into ebengingayenza ngoba uze kulomuzi without my permission and asazani mayifika la uthi mina ngisebenzele umncwabo ungivuleleni ngiphume ngisebenzele i-security company kaMncwabo kanjani phela angiyabona nje umqondo vele umqondo ngiyazi phela kade phethwe ileli ibutho manje umqondo vele ufanele ubize yonke into so ngikhona kulowo muzi ngibonga nje ukuthi nalo muzi ungethembe ekutheni dokotela Mncwabi yahlehla sicela uzosisiza la sithenga amandla omgodi sawasebenzisa njengamanje sesithola umuntu la ezaleni ulele kade ulele ugijima ehambe eyishayise ezitinini ehambe ebhudluza yonke indawo so ke manje ulele akakhoni nokwenzani kade akakhoni nje ukwenzani babukela so ngokumhlonipha nokuthi futhi ngihlonipha ukuthi la ngikhona omakhelwane bami angifuni ukudlala ushaya izilwane ungeke uyibone uthathe isitini siphansi uyimuhluze wena kusekuseni sikuthole noma ifemeli ikuthole vele umobokoboko yini manje Siphamandla Dlamini kunabantu atebela bengisha awushayo abantu ushayo amandla omgodi niphile 073 219 264 niphile ngiyathanda lonke emakhaya bayo